Guys, ngithi kwakuvive ekseni guys, kuthanda kukhala amakukulukuku guys. Sihlalele ke endlini sihleli phansi mina nokhazini wami guys. Umama usafuna ukulungiselela ukuya emsebenzini bafethu. Uma sithi siyezwa phandle, hayibo sanibonani la ekhaya. Hayibo. Izlo muntu guys umulazi uyalazi. And yilo ngibabona endlini guys be-exchange ama-eyes ngisho ukuthi ya uye ngempela ayuma guys akuxhumisa kwenhlamvu endlini ahambe umbhimba eminyango guys baseduze kwendlu uthi ke hayibo kwemntanami la kade nginephupho nkosi yami ngilele ekhaya ngaphupha usisanda engaphilile nkosi yami ngithi angivuke ngizomcheck ukuthi uyaphila yini athi uma hayibo uzomchecka yabo ngalendlela ukuthi uma I feel like wayefuna ukusitshela ukuthi like ufuna ukuze endlini ukuzongibona like ukuzongibona wathi hey ngifuna ukuzombona nkosi yami ngane ngimphathena nako sweet athi ma hayi ke akekho yazi kade besanda kuhamba nje noma mncane wakhe athi ayingeke ngifuna ukuyibonela nje ngifuna ukuzomchecka ngane yami ngeke yabona lapho ubhali ngihlalisanga kahle endlini ukhazini wami uyangibuka wathi sisanda qasha wathi sisanda ngena kwi deep freeze ngithi mina hayibo antela ngungibeka ama braai pack usufuna ngiyoba i braai pack efridge athi ufuna ukufa sisana ufuna ukufana ngibesanga ngisafuna ukubuza okwesibili guys ngaqonda kwi deep freezer guys ay kwi deep freezer guys wasa ngibeka imino ewuthu kanje khona ngizokwazi ukuphefumula hayi guys ngene kwi deep freezer ngubeke ke ngempela imino guys angene endlini asithi ba isicapha guys aqalaza because kwaku one room lesa sihlala khona guys so it's easy ukubona umuntu uma ekhona noma engekho bafethu ahambe ngale kombhede guys azavule ngisho wardrobe athi uma hawu uzuvula ngisho wardrobe kanti kwenzakaleni yini lengaka athi ukuthi nje ngane yami ngikhathazekile inkosi yami yazi angilalanga na kahle ebusuku ngithi akalanga kahle into zakhe lezi imqondo yami ngithi kaze ufuna ungenzani ngobe ngifuna kangaka yini ufuna ukungi-unseer lento engiyibonile izoyo hayi ngeke lento engiyibonile it can't be unbonnect ngiyibonile futhi ayikho indlela akangayisusa ngayo isayingane yami nkosi yami usuyomnika nanku sweet inkosi yami bakithi athi uma hayi aphuma ahambe guys uma ephuma ahamba guys besaye bengikhipha kwi deep freeze umama athatha usweet guys ahambe ufaka etoilet because wayengeze kwazi ukutshinga like I mean if like sizingane sibaningi kwi community awucaba mase kuthiwa wathole enye ingane kwangeke kube right so ufaka etoilet ekusweet guys hayibo asale aza engeke lento i serious guys xonxosi guys ngahamba ngayo vakasha kaMalume nje I think a month like nje for ukuthi isimo sithi cool down cause wow wayengifundisa kwenyama yokosa guys wayengifundisa kwenyama yokosa ngase ngiyabuya ke after a month ke like nje kwa right nje after that